benshi barakumbuye kubona kabuhariwe w'abanya Brazil Neymar agaragara mu kibuga nyuma y'igihe kinini yaramaze mu mvune yaragiye masimbuye mu mukino baraye banyagiye mu gihugu cya Scotland 3-0 ibitego bibiri byatsinzwe na Vinicius Junior wuje ibitego bine mu mukino wamaze gukina igitego cyatsinzwe na Matheus Cunha kundi randi ikipe y'igihugu ya Maroc yatsinze Haiti 4-2 bituma muri itsinda igihugu cya Brazil kizamuka n'amanota 7 ku mwanya mbere Maroc ku mwanya kabiri n'amanota 7 ku mwanya gatatu ari Scotland iracyategereje n'amanota 3 igihugu cya Haiti cyo cyamaze gusezerwa ku mwanya wa nyuma n'amanota 0 nyuma yo gutangira bitwara nabi batsindwa umukino wa mbere na Mexique South Africa bagiye cya kabiri nyuma ya Maroc kibonye itike ku mugabane wa Afrika cyo kuzakomeza mu yindi round ya 32 ubwo cyatsindaga South Korea 1-0 naho Mexique itsinda 3-0 inyagira Czech Republic muri itsinda Czech Republic yamaze gusezererwa South Korea cyategereje naho Mexique na South Africa zamaze gukomeza mu yindi round mu gihe mu itsinda rya kabiri nubwo Canada yatsinzwe n'Ubusuwisi 2-0 Qatar igatsindwa na Bosnia-Herzegovina 3-1 igihugu cya Canada n'Ubusuwisi zamaze gukomeza mu yindi round mu gihe Bosnia-Herzegovina yo igitegereje gusa ifite amahirwe kuzakomeza nka best loser Qatar yo yamaze gusezerwa burundu ku mwanya nyuma n'inota 1 nitwa General Jebus ciao ciao.